Kublai pi baro syakatup kubor jungi kadon Bosco Media Network. Kimat kibakong san mentakas ngi kilong. Sakaway kapap kensya lap kinong lumyut halum siam. Plie Menteri Rangba ya karkhana Sanjingba na usopan Haronggara. Da kamela la penlong ban kentiu ya kayau di rendia bat muga hanongpo. Ban dawa kipat ba ban weng yau lengdo hima soyong. Tementang ini apai syaki kubor kiba kamanya. Kadba kinong lumnyut naka shnong lum siap dong shan mari. Kiradap ban lum ya kinyut na kumbah nyaw na pratli kitriu yeng. Haka por step prabaje pratarik rempang. Haka ni kadong. Kadba kidang the ya ka wake plastik haka kali ban penya per ban jet ya kinyut kum ki bilor ki plastik ki jan ni ki snap jhur snap so. Kensan kira lap ya ikhlung badang shidap kha. Ibadang bit daga senam badang im her bad ibadang saat kamet tangba im don mensim shu. Kini kinong lumnyut kila her serngeu bat kendit kumbayu terong beseng. Marmar kila pentip syaki bor jaka shnong kibala wan wood syakata kajaka. La pentip marmar syaki pulit kibala wan ban tokit. Ya kamet jong ini ikhlung la rano bande yaki eksamen postmortem katkum kaan. Uba pira kong pai rang basnong lum siap. Ula kerpat bat penbenapat ba hasnong da kaba kerpat yaka keme ukpa bat kibahayeng hasem jong ita ikhlung ibala syabret kum kanyut kanyer ban wan syakmat ban yathu ikijing e bakia kendu. Las ngotu bakasnong kalawat dientra yaki nyut balayo lum nadu badang sedang ban lum hadu banda shem ya kata kasong plastik bala tep ya ita imet yap. Lai poru kumba ar pusau kenta ya kitu kibadon keti bande ya kanika kam ban wan syaki borsnong ban yathu ya kijing shisha baro. Ki borsnong kum ki para briu ki sngotu ya kijing e jong kata kakme bat kam dei banting ban ya pleu jing mut batki. Bagi lap kolong ba por frap jun step tinggi kinong kolek nyut kisile ki mana posnong kalisnong kisile ban kolek nyut tu ban kitlibia tetap frabuji ki funi apa ki ngila ayo ya iwi khlung ba you can bala yap la don po kali kinyut ti kiong bidang sa bidang ayo kan kasnam bidang don de nalik maga ba tu nomor ha chu kapor nga ai ayo ya polis ka basyum phun ka lapoi simpuslem ki lawan mudut tingi yo ban ki bat polis ngepet kasnam idang don kelung kan kedong ba kade ban lek hijlisha kade ban lek si sajan kini kali tangwa ki daw bom la ban ker ni pindon ke jung pentip snok min mit yang ba kani kali kade ban lek no la syai ka jaka si sajan kade ban lek no komentar singi kan ti kede po ka dong san mari Maraja kum tu hi na kalian ke ekstip kum ti kit khot dong sang samla kit khot dong sang thei ngila idon lang ngila ile hi ka kam ku bade ban lek na kalian snong mari nomor bagi kita sudah kolek nyut mat ke banyo fraya tiki nyo fraya ngila de bandung ki ngila le bandung ki ngim siam bakan don bundu baju yu kan kita ki yom sim nyut sini kila dep ar la yeng to em tambut ki spread no itu nyut berada di poka naga plastik bagi yo kithe no ba itu tu kin dobi alak bodon ki te mare thap makta ki tuat ya kata ka nyut ka kham khia ini tuat ka don kucing saat yang tadi kipet hilap manda kelung. Kemud plastik ini. Kawan tak song ni, hak song plastik ni song plastik. Dia tahu ini ubaya lumnyut upen uang ini begidon tadi arieng suspek. Tadi arieng lalit hi kita ru. Kita amtal ada banle cross examination ini, dan kita ru. Menteri Rangba Konrad K. Sangma ulaple ya karkhana Sanjingbam na usopan hasnong gulpani nokat Ronggara South Garo Hills District haka pratarik rempang haka jingdan lang Menteri Pule Puthi Rakam E. Sangma advisor jaga sorkar ba Lakmen Rumboy Chairman Meghalaya Government Construction Corporation Kartush R. Marak bat UCM ka GHADC Albinush Marak kaneka karkhana Kamsan Jingbam babon jat na usopan kum ki chip sopan jam sopan moida sopan bat kiwe jingmi na uni uso
ubami kenrei hakane kejela. Kani ka karkhana kan sanru ya ki wei ki so ki bami kat kum ki ayom kenang ba ki nongrep kinom du ei hakapor ba ki lai. Kini ki jingbam laban bu bon tayau bon benai kumbale ya ki jam ki ashar ne ki so ba penmi ki karkhana he. Umentri rangba taka jingkren ulaya thu ba ka sorkar Meghalaya kalawan ra bon ki kam naga benta ki jingmentoy jang ki pat nongrep ha ki nong kendong jong ka jela. Ulaong kani ka jingwan ra ya kani ka karkhana ka basyong dor arklur tengka kalong ban tengka ya kiso bat ki jhur ki ba mi kenrei bat pahu ha keleng kisnong ka jela ki ba baro shikata kila bijai e nakadaw bamdon ki jaka sanjing bam ban penne ya ki bat ban penya yo shiki weipat ki jaka. Umentri Puli Puthi rakam e sangma ula kentu yaki pad ba jangka South Garo Hills ban pa tikna yaki khon ki kti sha school. Ula kentu yaki ban nam ailad yaki khon bakin pepno tang shipor. Ula ong baka sorkar kala kentiu bat penbha yaki kerdan pule ha Captain WA Sangma College habak mara ban plelat yaki samla pule na kane ke distrik bakin kot syaki kerdan bahajrong kumbalong ki weide ki distrik jangka jela. Ban kentiu ya ka jingri knyang rendia bat muga hathan ribhoi distrik. Ka distrik bapau nam ha ka jingri yau knyang rendia bat penmi jan rendia bat muka. Lapen long da ka mela yau de jan rendia bat muka. Ban penslur ya kinong than jan, kinong kayi bat kinong thet ban de bat thet ha ka dor ka babit. Kathan umden diwan hathem ribhoi kilong kisnong bapau nam ha ka nika liang nadu hendai hentai. Kini kisnong umden bat diwan kilapau kan nam haka kerteng kum kisnong ban ningkong First Eri Silk Village ban than rendia stem bat muga. Ka Regional Muga Research Station, Central Silk Board, Ministry of Textiles jangka sorkar India haka jinge trelang bat ka office jangka District Sericulture Officer Ribhoi District haka Praterik Rempang kala penlong daka Vanya Risham Krishi Mela ha District Library Nongpo. Uba Mirbon Siem MLA ka Nongpo constituency ulalong ukongsan ban pli patba ya ka Mela bat ya ka jingpen ina exhibition ya ka rukom riknyang rusom ka rukom tirksai bat thanjan rendia. Uba Mirbon ula pelat yauru ya ka kot halor ka rukom riknyang rusom bat muga. Hakane ka lumpung ula sa me kini ki kot shakinong riknyang rendia bat muka knang ba kinyo jingtip khambha ya ki jinat ki baya dei bat ka jingtrei hakane ka kam. Hakane ka sngi ladon lang USAS Rehman Scientist D RMRS Boko Brajendra Chaudhary Scientist D retired Central Silk Board BB Singha Scientist D retired CSB Dr. KM Vijaya Kumari, Director CMER and TI, Ladoigar, RB Lingwa, Zonal Officer in Charge District Sericulture Office, Ribhoi District, bat kiwe ki officer rengkat ki spagut kinong riknyang rendia bat muka na Ribhoi District. As the developmental scheme were implemented in Meghalaya and Assam, and we requested to have some rearer from Mosanta area and nearby Mosanta area, where we have got the sufficient Muga rearer, and we have converted them as a adopted seed rearer, because whatever the cocoa produced by them, we were collecting. MSS was collecting and they were producing the seed. So this was the initiation of this area for Muga culture, though agriculture was tried long back, and this Eri farm Nongpo was the only farm where the people used to visit this farm. Now, there are so many developmental schemes. Right now also there is, I think, Silk Samagra 2 is being implemented. So under that scheme, the scheme was prepared basing the constraint faced by the beneficiaries, what they required, and accordingly the scheme was prepared and it is now being implemented in the state, not only in Meghalaya, in all the northeastern states. Because the central Bapinyo di Shai Bakumta Kata. The Kalong Gaba Kongsan, Aduka Kata, Bakumki,
kinong rak kiri kalau kentuk na tu ngba dari kenyang ngba tir sai ngba ai rong bang ngba thai kitin pare yang kan rearing spinning dying but weaving sau kenok ngin bertang ba kawan kalian tu ki rangkam haran yo ya ki cingtip ki bakam dunia bat meneng la yo ban ya keren ha por ba di exhibition tu na ko banta ban register ban yo ya ta ma ongki jadi pencisha ban pencisha ba uksai ubo penmut ko phi la ni la di chan ki ba than ko phi la ni ki de nang ba uksai uba dikena ko ha ko de ma menta bun ba ki ba penmut ki mar duplicate namar ba yaju sai India yaju ki chan India ki babun ki company ma ki group ki wala abi bantit ki bachne ki mar ki balong duplicate ki habale ko ju ko ha habale ni tidur pi uno bude original no bude duplicate ang ye set ti wala terma kata ban kunci sa ba ude uksai uba tikna bude original ba bagi di chan ki original te don kam ban register ban yo ka kama nagalian dong central set po hakaba nagalian tu fi kala bendega SCG kala bendega group kala bendega shimet pin sapan ding sai yung ta kono beki ai kai ni hapi mar hagani ke perthai ko kongani de sutu ipi ki mar ki original e fi dong than de pendut kanong kani kasni gadong sni banya than tu bande kador do biet ka barang tar tapi hapi e pataki boy pat ki pendut kam da ki bolong duplicate sabi deh juga udah ya deh jadi unong Kristen jadi kadang-kadang dan kami ini itu hak berhati kebayar ya keren ya kata jom cuy deh harus nong tahu deh bahasa deh ya itu sih nong kaji tip deh unong saya original unong duplicate unong bukle saya di kar unong buk saya di asal dah udah tetap jadi nama kata dan kami berfirman tip ya kata buat berregister kata saya ikai nak kalian dong kan Departemen Kabupaten Distrik Jongiru Konglong Taktilan Ka Joint Action Committee jong kahima soyong haka jingelam jong chairman ba Purning Shabong kala dawa na ka KHEDC ban penlong election no ban jed yo nong senshar ba thamai haka jaka jong uba shampang lengdo thaba uba kala sedin rengin suspended na kajing sensyar ya kahima. Ya kane kajing dawa ka JAC kalabu ha office jong uba PNCM Deputy Chief Executive Member Ilaka ha ka pratarik urampang. Ka JAC kala kentui ki bor ka KHEDC bannom ailat show ya uba penskam lengdo thaba bandang ya trei ya ki kam kahima namar ki pat ba kim priang shu ya ka bor ka ikhtiar jong. Nakaliang jongi kum ka Joint Action Committee ikut ke jar masoyong mata kasngi lawan ban kenduk yo ba pensengan ban pudin lor ka jingdawa jongi kum JSC kabalane la selam kene ka jingdawa jong JSC kadai kalau sedang lu sanjar kendai ter du JSC ko mata ka ba nakaliang ka JSC di ya dawa kita ka jingdawa ka bang kuan ban kemau kolong ba halor ka jingdawa ban weng no yo ba sampang thapa na ka khet lendo sip dan masoyong kum ba kolong hadin baka jing dawa bar ka jing persa ka bajur na kun ge ja jong ka hima soyong hapo ka jing alam jong ka JSC nila bi ba house na mar hajar RPR ambakla baik ba kita kisnam nilai bi ba bat na yang sosial kelas suspend yo hak atri Desember jong na majan wa ti hadin ba suspend yo ba semang thaba na yang sosial kala thung yo ba si po lo kumaditor bat kumba kalong matapat na yang sosial ka thung yo ba bidian lengdok thaba kum akti lengdok jongi masayong te ke ke bangi kwa nak leng jongi ngi kwa ba na la hom no na leng susil ke deban weng no yo ba sempang thaba na khet jongi ma na khet lengdok sip jongi masayong hadin ba suspend yo ba sempang thaba na leng eksekuti jong kan susil la pha sa inquiry officer ban baru inquiry te hadin beladap inquiry ngi le jing tip ba na leng ka inquiry officer la pha ya ka inquiry report chaka eksekuti jong sungsian te ke bangi ya kan manta batu deputy CM kolong ba ngilai kali atau la dep pan pulen em tu ka inquiry report
nakaliang deputy siam uang ba umpat dak ban pulai report ke bangi kwa na lenjungi long ba di ban perstat no ban kloi no ban pulai report bat lada don ki norim ki bas kam na lenjungi lap ba don ki sya kan norim bas kam di ban weng no season don ya ka khal do ship ne bas pang thaba na ka mas ayo Jipin sai na Salman jongka JC te nakaliang ke JC ru kadon tangkawi ki kantin ka baong lada don kinu ki menteri la ne ki leng do raj dan kinu ki bri ki bodang ong ban tangkwa ban pene yong ne uju leng do ban ong ban wan ha kuju ka khat te nakaliang jong nakaliang ke jongka joint action committee dekat bagi kon ki hajar ki masayong kila long ki bala koloi ban mi madan la kalau hadus konsel la kalau hano honuru ban persya ya kan kam ti lada don ki leng do raj ki badang kwa la ne ki eksekutif jongka ne ka hima kum bakal ale don bor ba pas yang ne masnai kan ka ak bakal isnah dari kemendatip dak dorbar hima la susnar ke eksekutif dari nakaliang jonging imsim don kita kejengon hendrai lada don kinu pada bakwa pada ban pene hakju kanong rim yau ba sampang do tenakaliang jongi ngi long la kloi ban mi sakmat ban persya e kane tangkatang ko banong bat sakawi ru habide bat ka habide kumno korkum jet ya kileng do ru tenakaliang jongga joint action committee ngkat bikon hajar hima nak besai ngi keren baik cabaro ngkat baki eksekutif jongka hima lan ni kita kileng do raj ni sorda lan ni menurut ki badan eksekutif jongka hima tinggi kwa beda election jong pai ba baik barok yo banjit do ling ba kejinjet pai ba baik tangkata ko prisibon Hadin bagi pulit anti narcotic task force kila yo kijing tip pati kena bagi don arngut kinong kayi drog haka boss night super ML not santi pra iway kila talasi yakani ka boss hasurok shelong nong po nakani ka boss kila yo kem arngut ki breu usumit naha bat Rahul Ghosh habala talasi ki bat yaki pla bakira lalap artli ki jingbu sabon ki bala tap daki drog heroin lalap ru pra bilor bat kawe katiar injek nakini arngut lara yaki syatanat nongpo bat la pengat yaki haki kendon an ki bayadei bat ki kam kayi tu bat kayi be an yaki drog ki jing tokit benya kidang yat syaprang ban lap yaka tenrai bakila yo yakini ki drog bat shanu ki thmu ban penpoy yaki usumit naha arpaway snam karta ukhon jong umadik naha nasnong di Burga Assam Rahul Ghosh arpusan snam karta ukhon jong Shankar Ghosh na di Burga Assam kitiar balayo kem na kini ki arngut kilong kadrok heroin arpaway pon not san gram prateli ki bilor kawe katiar injek bat arteli ki mobile phone Usong kenor ka yeng dorbar thawan ke jela Thomas A Sangma ulapan bena bala menjur bat rai ban pen kelap hareng ya ka jingkren jeng ulat da ka hindi hakas ngipli ya ka dorbar mang pisa jeng ka jela kani ka khubor kelawan ra ya ka jingkmen ya kinong yalam ka seng Voice of the People's Party VPP namar kilayo ya ka ka ba kidawa Dr. Bat Scam Marbo nong aiktin ka VPP ulay yaro bat kublay kerpang ya usong kenor hakani ka benta ka sorkar Assam kala pendankam da ka buit thamai ban kring ki brieu ki basong hakisnong kaput Meghalaya Assam da ka ba terwa ya ka kabu ban register ki khendo ki siap ki lengkha risai ki kper ki pra ban ki klau ki betap syaka liang jongka klem da siu kanu ka jinglut kani ka buit jo ka sorkar jela kala penkendit ya ka seng United Neutral Movement UHM haka jingalam jung president ba Charlie Rani kala lej banya kendo ya deputy CEM ba PNCM ban dawa naka KHEDC ban aino daka registration banum CAA free land registration syaki pat ba ki basong hakisnong kaput shwa ba ki breu kin net Assam uba PNCM ulaong yakane de banda pet sani bha kat kum ki an ki kendon jong ka KHEDC ti kabani kong ngi ai kublai pi press ki media kublai don kat lamban ngi hani khaliman ba kom ka jingdawa jingi na ka seng na ka ba ayat ni mangi ong ka long pending issue alor ka jingdawa jingi yau put usam po jong ka kali abata sam ti ka jingwan jingi mentas ngi kalong man penkan mau ka dis council nadu ka por ka ba arjar ka phra mangi na dawa ya kani ka jingja ya kani ka jingdawa jingi kani ka bangi ong ka freelance registration ka jing register ki jaka putah po ki kaput jong ka bodar jong Assam Meghalaya
Te namar kani kadika isu ko bangila shim kya bahana kasing na dum chwa namar kadi hadin bangila libi shiki daladi ngilibi yo kujat shiki than kaput baper jang ka jelahi berkoi ka brinyo trap nyoskum jengi ngilalap ba kata ka jing dawa na po ka jing terwa na po ka sarkar Assam kolong bet bakin ai freelance registration ni kini ki ya ki pat song ki badan po kaput badar ste ten rei ki pat kasi jengi kim sim ngi sunguban ai ka jingero ki namar kim sim ladon kono kata ka jingmut jengki bakin register wala ki yo register ai do apa ya jang Assam te ka ai ba kilaut sengi kolong bet bakin bangin pengkeren lem ya sarkar boros katu ba kan ai lang no nakaliang ka sarkar ba kan ai ban pen register ai no yaki jakasti tingi la one tang mengi one na ka kani kasim menikong dari naduk kepor mengilai kendu sebut menteri yang ba jong ka jela yo menteri yang ba jong ka jela ru hati kepor kisam ladap nilai kendu te kelas syat tang kajing keren ba kajing ai darkhas te hadin katang la pelong la demonstration ka jengi hadin lakhat ekran do sebut menteri yang ba ini ba pestun song kisam ngilale ekran ba ngilai penbet balong ba ka discouncil ka atpas ka bill na po discouncil gila patch po ka discouncil affairs tenang te po discouncil affairs gila hun gila menjur ya ka ya ka land bill mo ba pa na po ka discouncil gila pa biar sini po discouncil ban review te menta hadin mengila yo jing tip ba ada pas yang ka bill ba ka lalong ka act mo ka lalong an ka bill mo tingi wan ban budin ya kata ka freelance registration ke bangi dawa ko balak keren do sebut mentang ba last time te menta bring ya snow hang ni ba kinang don lagi jong slap mo bayong manela pesngo do deputy CM jong ka discouncil ong ba kila akidon lagi jong slap kata kemut chapo ki than kaput di ba kam kidon ki kamlong nominal ka fees mo tama nakaliang jengi hendrei labu yang ka kata ka jeng kerpat mo kada ka jeng dawa ka jengi na po ka discouncil mentang yang ba ngim kwa ngim sula man priang ya kata banang fimbut ki islam tela kalong bala te ai ba ka jaka puta kaput bakin register te la shim khya ya kani mentai long ba mentashan in shong kin sa shong isi no maki kin sa shwa kani bakin shwa bakan session kin shong isi no wood bakin shim khya kani bakin sabtip ingi ya kata la kin le kata Badak itu ki khubor ngla poi shaka pakun tat hadu bangin daya syambiang kublai shibun.